Halo Inang cantik, selamat hari Minggu. Kali ini kita bikin tempat kolektif warna lilac. Ada yang order, dia maunya warna lilac. Best seller sih, warna lilac. Sambil belajar buku ND nomor 764. Moloso martuhan ho tungdangu doho molo marsat rohani ise manaro mangapuliho ai punjung maholan ho di arsakni Jesus madongani alani sairo tiup Jesus moloso martuhan ho tumpari ay makupu rohani songan solumi ikalumbangi ay tibu maharomi para ayat 3 guys. Moloso martuhan ho tumago doho dina cupang tikene sabungolumi latu dia ho tiki parasiani